ri batsira mafhungo a SABC ubva fano Auckland Park Johannesburg 2 mafhungo maulwane nga tshino tshifhinga care. In e-hailing, we have never killed anybody. We say, state, we want to work with you. Vadzithekisi dza private vho ḓidzhenisa kha tshiṱereke ṋamusi. Today, more than 72,000 mine workers are female. Vho Mantashe vha ri muvhuso u khou dzhiela nṱha tsireledzo na mutakalo wa vhashumi vha migodini. We are asking NSFAS to abandon the portal and fix the portal for 2025 and allow universities to manage the student accommodation. Vha madzulo a private ya machudeni vha khou ita tshutshedzo dza u bvisa machudeni nga nṱhani ha u lenga u badela ha NSFAS. Ndi madekwana nne ndi Jennifer Matsira ri batsira mafhungo fano kha SABC 2. President Vho Cyril Ramaphosa vho saina mulayotibe wa u vhuyedzedza mavu kha vhaṋe vhao hu sina mbadelo. Mulayotibe uyu u khou ḓa nga murahu ha u kwamiwa ha vhadzulapo lwa tshifhinga tsha miṅwaha miṱanu. Vhadzithekisi dza private vho ḓidzhenisa kha tshiṱereke ṋamusi fhaḽa Pretoria vha tshi khou gwalabela ṱhanziela ya u shuma na u dzhielwa dzigoloi nga mapholisa. Vhareili vha dzi Uber, Bolt na vha InDrive vho ḓidzhenisa kha itsho tshiṱereke uri zwililo zwavho zwi pfale kha muhasho wa vhuendi. Vhuendi ho vho tou ima tserefa ḽa nnḓa ofisi khulwane dza ḓorobo ya Tshwane. Izwi ni nga murahu musi vhareili vha thekhisi dza private vha tshi khou gwalabela u fariwa dzigoloi dzavho nga mapholisa vha badani khathihi na dziṅwe khaedu. Mudzulatshidulo wa khoro ya Tshwane kha zwa bada na vhuendi Vho Tlangi Mohale musi vha tshi ṱanganedza ḽiṅwalo ḽa mbilaelo dza vhareili ava vha vhuendi ha dzithekhisi dza private vho amba zwi tevhelaho. I know your frustrations and I believe that the city knows your frustrations. I have seen and I've heard the memorandum. We receive it and we know you don't come here because you want to create problems. Mara, you come here because you want your issues to be resolved. We are 3 months in government as the new administration. Vareili ava vha thekhisi dza private be vha takuwa nga muduba vareili u bva fhaḽa Pretoria West u livha ofisini dza ḓorobo ya masipala wa Tshwane vha ri a vha khou fariwa zwavhuḓi nga mapholisa na muvhuso hune vha khou itela khuwelo muvhuso uri vha ṋetshedzwe tshifhinga tsha u ḓiṅwalisela ṱhanziela dza u shuma. We bring the positive results because in unity always there is positive results. So to my side, I believe that this unity is going to bring the positive results to all the fellow drivers, all my fellow drivers, because we've been struggles a lot in the road. Struggles about the prices, struggling about the metro, asking about the permit, of which they are not issuing the permit, so we have been struggling for all those people. And in terms of the percentages, they've given the Pakistans, the foreign nationals, 21 working days to register their spaza shops. Those spaza shops that killed South African kids, right? Now in e-hailing, we have never killed anybody. We say, state, we want to work with you, right? We understand you've got a backlog. So give us 3 months to sort out whatever issues that you need from us. And at the meantime, sort out your house. Therefore, thereafter, then you can enforce the law, forcefully so. Zwiṅwe zwa zwililo zwa vhareili ava ndi zwa uri iyi ndi yone nḓila ine vha unḓa ngayo miṱa yavho hune vhunzhi havho vha tshi ḓivha na ndalukanyo dzo fhambananaho fhedzi khaedu ya ṱhahelelo ya mishumo yo ḓiṋea maanḓa. Vhadzangano ḽa Outer vha khou ṱoḓa vhudzulo ha matshudeni a private vhu tshi langwa nga zwiimiswa zwa pfunzo dza nṱha sa mathomoni. Izwi zwi khou ḓa nga murahu ha mbilaelo nnzhi dzine hapfi tshikimu tsha NSFAS tshi khou dzulela u lenga u badela vhaṋe vha vhudzulo zwine zwa thithisa tshumelo. Vha Private Student Housing Association vha ri vha khou kolodiwa masheleni a miḽioni dza R4.4 nga tshikimu tsha NSFAS. Matshudeni vha kha gaḓagaḓa ḽa u ṱoḓana na vhudzulo musi ṅwaha muswa wa pfunzo u tshi khou thoma
fhedzi khaedu dza tshikimu tshi thusaho matshudeni nga mbadelo dza ngudo dzi khou sia matshudeni vho hanganea tshoṱhe. Vhadzangano ḽa auta vha ri zwiimiswa zwa pfunzo dza nṱha kha zwi dzhie ndango. Before 2023, the accommodation was handled by the academic institutions themselves. And in that time, there were less problems because there's no middleman involved. The student is directly, at the university, communicating directly with the university authorities for accommodation. And they have got the systems in place to place these students in private accommodation that is accredited by the institution. And we feel that that NSFAS should go back to that specific model. So that there is no middleman. Vhadzangano ḽa vhudzulo ha matshudeni ya private vha khou tendelana na vha auta uri zwithu zwinzhi zwi khou khakhisiwa nga u lenga ha tshiimiswa tsha NSFAS. We are complaining about that process. It's tedious, it's long. We now have members that submitted their beds last year, November, and earlier than that. And those beds have not been accredited as we speak. Therefore, we are asking NSFAS to abandon the portal and fix the portal for 2025 and allow universities to manage the student accommodation, because with universities we are guaranteed that even if NSFAS pays universities late, at least universities are able to advance money to us on a monthly basis. Iṅwe ya mbilelo dzi re hone ndi mbalelo ya nṱhesa ya matshudeni vho phasaho vhane vha khou ṱoḓana na vhudzulo nga vhunzhi zwine zwa khou tou ṋaṋisa nyimele. In some of the claims that had been submitted to NSFAS in the past year, there was an occasion where 1,055 students were not paid for. And the claim was that NSFAS owes. Once we look into the detail of the claims per accommodation provider, it was established that that money has been paid by NSFAS to the institution, and it is the institution that actually should pay that amount. So the generality of the issue, we're not minimizing the fact that if there is a genuine payment that is not been paid and its effect on students, that is dire. We want to make sure that all legitimate claims are paid, but let's deal with the issues on specificity. Zwazwino zwo sala kha dzangano ḽa vhudzulo ha matshudeni ya private na vha NSFAS uri vha ḽi tandula hani phanḓa musi ngudo dzi tshi takutshedza hune vha na nyofho dza uri thaidzo iyi i nga thithisa ṅwaha muswa wa pfunzo. Vha Yunivesithi ya Limpopo vha ri vha khou livhana na khaedu ya u ḓalesa matshudeni vha ṅwaha wa u thoma vhe vha ita khumbelo. Matshudeni vha zwigidi zwiṱanu vha vho no ṱanganedza uri vha nga ḓiṅwalisela ngudo arali vha phasa. Vha Yunivesithi ya Limpopo vha ri vho ṱanganedza khumbelo dzi no fhira zwigidi zwa maḓana mavhili. Masjidini na vhabebi vho fola miduba kha muṅwe wa mnango ya u dzhena yunivesithi. Vhaṅwe masjidini vhane vha wana gavhelo ḽa NSFAS vho vha na thaidzo nga ḓuvha ḽa u thoma. Right now I'm facing uncertainty. Well, before I was assisted by the SRC, I was facing uncertainty because I'm owing a lot of amount to the university. And the principle of the university is that you must register only after you've settled your fees. So us who are not funded by NSFAS is saying we have enough money, yet when you look at situations at home, you tend to find out that there's not a lot of money. The registration is not going smooth, but I may say, well, because of technical issues. Vhakhoro imela masjidini nabo vha tshi khou thusa masjidini vhe vha na khaedu musi vha tshi khou ḓiṅwalisela u guda kha tshumelo ya online. We know that in the morning we had a system glitch where first enterings were unable to register. But we want to report back to you now that we just had a meeting with the ICT department and the system is back online. All those who are admitted can now register. Vha Yunivesithi vha tshigwada tsha vhorathekhiniki vho kona u shuma kha khaedu ye vha I hone kha tshumelo ya u ṅwalisa masjidini ya online. When you have high traffic, you inevitably are going to run into technical glitches, but I can tell you we have already exceeded the 700 mark in terms of new registrations for first entering students. That means new students that are using the same online system that will have glitches here and there. And I'm sure with the telecommunication system in South Africa, we are not the most robust of them, but the system is working, I can guarantee. Masjidini vhe vha ita khumbelo dzi paḓaho maḓana mararu a vha ngo kona u wana tshikhala tsha u guda yunivesithi. Masjidini vho badela masheleni a rannda maḓana mavhili musi vha tshi ita khumbelo. Administration costs money.
for anybody to sit through a list of 300,000 applications and determine who qualifies, who doesn't qualify, cross-check their marks, cross-check their IDs. That costs money. That's an admin cost. Unfortunately, to do it for free means we'll be asking some of the workers of the university to work for free. I don't think it's very realistic. The very SRC will have parents, will have brothers, uncles. I don't think they would want them to work for free, even if it's just to screen 300,000 applications. ngudo dzidotera kutshedza vhege kha masheleni vhane vha khou tou vhuyelela avo vhane vha khou tou thoma u yunivesithi vha ḓo thoma na ngudo nga ṅwedzi wa Luhuhi. mathina ha vha songo vhuya ṱutshela kule ri a vhuya hu si kale. ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo fhano kha SABC 2 kha ri bvele phanḓa. Vhabebi vha vhana vhavhili vhe vha lovha nga murahu musi vho ḽa ḽiluvha ḽine ḽa vha na mulimo fhaḽa muvhunduni wa Mukhoto Betiela vunḓuni ḽa Limpopo vho hanganea. Katleho Matjhaba na Kokedzo Kekana vhoṱhe vhane vha vha vhana vha miṅwaha mivhili vha vha tshi khou tamba na khonani dzavho musi vha tshi mbo ḓi ḽa ḽiluvha. Vhaṅwe vhana vhararu vho kwameaho kha itsho tshiwo vho lafhiwa sibadela nahone vho ḓo vhofhololwa. Ga botse go ya ka nna as a community leader ke be ke gopotse gore go dire di-awareness campaign, and then di-awareness campaign tseuwe di rute batho ka taba ya metlhare ya kotsi. Motlhomong ge re bolela jwalo motlhare wa a se ona o noši o leng kotsi mo community, then go be le metlhare e mengwe e leng gobane ya identifyiwa ye batho ba ijwetseng ye e leng kotsi for setšhaba gore ba kgone go rutiwa ka yona. Ka gore gone jwalo re lebeletše ona motlhare o bolaileng bana ba rena ba babedi gore ke ona o leng kotsi. Motlhomong go na le e mengwe e re sa itsebeng gape-gape ka gore le ona be re sa o tsebe gore o kotsi a se ikgole gore bolaetše bana. And community ya rena e kwatile kudu-kudu ka motlhare o ka baka la gore ba be ba sa tsebe gore motlhare o kotsi. Ka se sebaka ba gare ba khathana le ona motlhare o ka mo magae, and ebile re sa tlo e tloša ka moka ka gore re swantse re meete le ntona ya rena, re meete le di-structures tse di fapaneng tša mo motseng, re kgone go uauetša batho ka bophara ba motse o wa Mogoto gore re dule fase re boledišane ka taba ya motlhare o go tee le go tla go rutana ka taba ya go tlhokomela bana. Ka re bana ge ile ba bannyane re swantse re fele re ba lebelela gore na ba dutse mo kae ba dira eng, ka gore ge re ka no nna ba maoto ra dula o tlo khwetša ngwana ka ntle a dira tše dingwe dilo tše e leng tša phako. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 18 rand 55 cent, bondo ndi 22 rand 86 cents, euro yone ndi 19 rand 30 cent, pula ndi 1 rand 32 cents. Mikovhe fhala JSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $2,742, platinum ndi $940, oil songo kunakishaho ndi $79.40 nga fagi. Minister kha muhasho wa minerala Vho Gwede Mantashe vha ri zwa u gwiwa ha migodi zwi siho mulayoni ndi vhugevhenga vhune ha khou kombolodza ikonomi ya shango. Vha ri shango ḽi xelelwa nga masheleni a biḽioni dza furathi nga ṅwambo wa vhugevhenga uho. Vho Mantashe vha ri muvhuso u khou dzhiela nṱha tsireledzo na mutakalo wa vhashumi vha migodini. Vho Mantashe vho bvisa mbalombalo dza nga tsireledzo na mutakalo wa vhashumi vha mugodi dza ṅwaha wo fhelaho. 6 fatalities of the category of other mines compared to 6 in 2023, showing no improvement year on year. This category of other mines include diamonds, chrome, copper, zinc, sand, lime, granite, manganese, nickel, and bricks. That's what is covered there. And Madam Caesar is going to be giving you a proper analysis of all these, ranging from occupational injuries, occupational diseases. He will also talk to women in mining. Remember, it's one subject that I like talking about because the employment of women in mining was a result of the 1987 strike, where it was actually legislated that
where women could work in the mines. And today, more than 72,000 mine workers are female. There's currently about 76,000 women employed in the sector. That is about 16% of the overall figure that I've referred to in the previous slide. Approximately 31% of the total female employees are on contract. And last year, we had what we call the Women in Mining in Daba, where about 650 delegates from the mining sector came, and we met with them in August to understand what are the challenges that are still out there. And Minister will say that one of the biggest things that the sector has done is transformation as well. We've seen a significant number of women being employed. Matina ubva kha nṋe mukolo wa matsila ndi ri madekwana khavhe ya vhuḓi ndanganini wa muda wa tevhela na mutsho Ndi matokana karimbudira bresa nyimuro ya mucho ya matokana anamusi vapombi va mucho be matokana anamusi uko ponera mimuya ini ya kubutsura nga buhari pala pendera shango ya bupado kutoba hakura bona khona ya mashota sikati na ngakatipera pera matokana ano pezi ha asimbura ino topike yo bosamzo zipesenti za fura ropezi za mbura ini ya kubonera matokana ano kutoba hapo wabona rutsingo protocol la rushko swenda rukotera ngeno shangoni karimbudira bresa machero hone litochalima ngachikombe yote musiri bresa nyimuro ya mucho ya machero kutoba hapo bila mimuya kila yodini ya manda pala chipembera toba hapo rabona ewa na makore otibao nela mvura kila chikudo toba hapo ya pera panda na pera kari ndingazo rikutsibuza batsira por matekana na musi ewa kaba jerenjere mvura nza tsukuchimbizwa tsikuperekezo hapo nanga madombo na mimuya nyando bachikubutsura nga buhari nila mimuya inenga kadisi au na makapero asina bukono na machero lichicha hapo toba hapo ratsibuzo kamufiso hokarura hobukuma ndula mufiso no di anzelosia mataka achiko usa kari modili mona rose temperature za matekana na musi kari tumenga vundo lashu langeno khawtigno ro kobigero hone muchobu de bukuma ngeno drobuni ya Johannesburg apa atina na pala Pretoria tsida kwenye temperature para Proconsprite tashuka pala 30 kari modisa haya ni vundo la Limpopo tume pala Musina uniraona rakobona ai wandi muchobu de bukuma samso 33 kiyani 32 atina thando na hone 31 tsani na hone ai wa do dira pisa pala boro na pala Pega Sport pulukwa na hone rakobona umuchobu de bukuma atina pala drobuni ya Mukopani Pumalanga hone na hone rakobona ai wana ngakatuvonga machero na makolo tibao pezili chitaba ndi muchobu de bukuma na kubikwa machero lichicha karimbo dia pala vunla KwaZulu Natal rabona hone mimuya ila ni kubutsura nga mari nenga kadisia una makapero pezi ha ndi muchobu de bukuma pala drobuni ya Durban Kokstad na pala Port Shepstone Ulundi na Richards Bay na hone ngauto angaredza zidokonya zachuka pala 31 Eastern Cape na hone ndira kubona hone pala Mthatha Conse na pala East London basongo ha ngwandi pala rabona hone tsibuzo ya mimuya ine dobechi kubutsura nga buhari kula no joli ai wati dokonya tsemsha zachuka pala 32 karimo dia pala Western Cape na hone rakobona muchobu di pala Worcester na pala Langsberg Jeffrey West dokonya zachuka pala 35 tebura kapa matiko na musi ai wa ndi muchobu dzikaho para Sutherland na para Cranavor DR lichicha zidokonya tashuka pala 36 karimo dia Free State na onera kubona muchwabu di pala Portaville Sasolpec atina pala Bloemfontein Fixbeck na ai zidokonya tashuka pala 32 na hone karimo dia Rabele Savunduni na Northwest na rakobona hone pala Rustenburg zidokonya zi temperature tashuka pala 33 mutsira sa pala Ottosdal di 34 Vryburg na ai wandi zabu di bukuma zi temperature atina mutsira konya cha pala Tosca zidokonya tashuka pala 36 helino di komba kabe matiko na bote